Whakatai mo lewa no. O le aso le na whalea ngai na il whamasinonga i al molianga o le maluanga se taswhi o li na malanga me Amerika. Ai sa present la langa medical certificate by le mai tau o tui o whamasinonga. E lo i esi tato tu la whono fo ile. Ai le te sau no o le wale vana mawhai o na whaonga ia le maluanga fo ile le tūlanga wha tōwhitingo ngase. Po i esi tato tu la whono te mine. I whafole. Ai ana sa moa ia. El melna tau ai le ia me whapene. Lai whaian ngā lua ngā leo. Lona winga la na alfa masinonga I whai eise la tui ungai me whapea. E te lea leo ngā me whapea. Awa lesi mea. Asa fwoi lea tangata mai whafo. Malanga tusi whamauni o lae a me whai on whea veia. E kawhi ngā papu ai le whala poto ngā mai ai. Po se whala poto tonga moi e alo ia. Aso nge whaingofia ngā maua lo dokta. E lo walua o whau siau ia siau kusi I le computer. A le whaingofia ngofo isi ngā ka ma whaiala ko kupe pepa. Ai o mai makua se kia ia ka e fengo fai me fa penga e isi ka mawala ko fai longa fa penga mawala ki keri forma PhD e yong veske e le si te mai tai ta fenga longa malo New Zealand sa fai lo tu sil parmia ora peru e ka sangoye e koe whamawai sua ku, e le sanga PhD. E kupola me whapena, wā le sila mea. A ka ngōle o sa ili pe se tusi whamauni a moi ngā mai. Ia po se me perongo whai am whai. E ke lea me whapenga e on tupu. A o whamisinonga whapene e whakupu mangaku mai malo. E toi whai e whole isi teu ngal tu lafu. Mahalo whaftai. O le mta upula na sauno ia le minsta po le atina ia Australia le o mai ona e sauno ia ai pe ni mata I vaenga fo ia lo no me fo ni so o le tunu una tustusia tu faina e to fa manino le tulanga tonu fo ile o le sauno anga le minsta tulanga le na sauno fa pe le useless buildings male ole mele tupu ole wingai mo meo malo tele malo tele vo ia e pe fe mata e ki nga le fa nga wo a si paiale si les yo no pone o manga yo fa nga mea sainga ma fa wo inga sainga ma Amerika ai le o se ale mele o le avo yo o le spaiole si les winga ia leo file mu inge o ngaso la le o me foi saina ai al masol salonga po a kongu le sa oni me po ma fuanga le lenga mai la tu so ni il Pacifica o le ulato fie pulea ia malo il Pacifica ma fofonga na ule vana ia o le fa vai tonu la na le sa fa ia fa sa longa al minstale Australia e fa pe o le e fa vai saina ia la to so swari e la tu te pule il pacificato e ma ale tonu la na ale tau le la vivesi faisi vivesi nei o saina mal malo Australia lo fa salonga le fa salonga al minsta o atina el malo Australia ya le la utali lo mai saina ai ele mfai o tu fau ela nga ia winga ai lilo upuia na mai e pe foringa mai o ta il Pacific o le fa vale saina
e matua le o ngane fale fai le ai go le o wala ya ma e la no tari e le ia se me fa pena le ai le ka ko fale ma e le me te le le misi ato e le va pe ngo fon fa se ngo mai o mai ni me e ala no mai saina o le talu sanga ina e tunu ul Pasifika e pe fon talu sanga tato o me ki le nga le misi ako i ma fo fongo o tele malo e le va pe o mai saina kala o mai ni e ala na o mai saina o no le talu sanga Samoa e ala na mai so ni mai apani o no le talu sanga Samoa e ala nga mai so sangi mai Australia o le talu sanga Samoa e va pe na vuela ni sela e le va pe ngofo fa ke wo mai fu o mai ni ala to so sa le tulanga dola na le sa o fa mtale ni tele se man fa mal valer ni manga ko fai o le simana tula wa fianga le tula fo o le interpreting fo le ni se lo fai ta o le aid o le grant ma le concessionary loan se fana e fa manino ale se ngo vai sa o fa mtale ina le ngana Samoa o fa Britania e lue to nga so ni le tau te mo mai a saina o le so ni mai tu sao fo ai te pela le o fale a onga kolisia onga le la fai nei e fo ai mel nai le se e le se no ngatupe ai fai foi la tu no ngatupe e mama le tului la no venga al mama le tului o sai no la tu se lu su % o le vanga na tu se fo o so ni mai le faltupe le langi po le ADP faltupe Asia tu sa to sulu 5% le vai mai fuori le grant element le la sa auta o le mefol na lenta to difina wa ya saina fa maulunga le vai o la to no tupe mama ia o fo el tolu lima por siria tu le vaenga e saul tu langa fo le fa fo lo no ngole me e mi an taimi tong ya los fulu to sa o tong o le mela le kele nga le mamla mai tangata o le manga ku o no nga tu pene kongi kaya pe kongi ko so fo ono atu pene e se te mi tongia ele pela o no atu pe mai fal tupe fo ie tai pe le ensen e penga le lima ko sanga kongi o no atu pene ma mal tu lui ko se fulu ko sa lo inga lai le ki si me kongi ai ko maula lo kurui ile te usanga mele te usanga le mele fa tau ele o la fa el no atupe al vanga le tong yai el ni te usanga mele te usanga al mele na tau o le si tu i mamma mai ta tu tangata a mai se no atupe mo sina fa te taima al fausi o tato falele fatali la fatali passes i falol el telea le lua po luma la fatu sanga e fausi ai ona o malola ya a makalong ko fa nga mga lue le latina ele e mo mai tu pel malo to tong yai le tuluile a le le lima por sfrutto sanga e malo lo ai le tongi e se vaenga o no atu pe vanga na le tului maura lo no venga la e amatane o tongi mo ko yikia
ke le vaenga le no atu pe mo to la na le anga e pesa mo e fa nga le wala le fatino e tato atinae o le momua o foa i lua no atu pe mamat ya tului mai ai Faapatalo pena ofisini mulimuli lana taʻapule malia foi lo finagalu tuusao atu le fesili o le mau lena tuumai e nisi foi lea tatou tupe ia mai i talosaga itu atu Eightma Grants e sili atu le tupe le toe alu le maintaining o faaleili ana i lo le tupe le le lai ai le manatu o nisi vape o le te puipui foi le ia saiga le tulaga o le mga kupikusili na faavalevalea e faia tagata i le malamalama o lea e o maisaiga koe faaaleleia me faaleko o le esisega lana soasoani e saina i le gata ina o mai fau ae akakou koe kalo foi o mai koe maintain koe o mai foi lakou time maintain e peila o le tatou faleaau o le faalekoga kakou faikuasega se o mai akou kamaga e o mai koe faalelei e faapega foi o sports complex e leai la se faiga faapena o iai nei isi tatou faiga paaga kua lea ia ma se mea faapega naʻosaiga lea le alalana lea e manatua foi o saiga o le atunuu tauatiaʻe lalai malamalama lelei faafikauli e faafegai ma tatou ua o mea ia na sau ai foʻi latou e kakou kauaku la alai malamalama lelei a saiga malo faafetai i o le mataupu mulimuli la lua fioga le tatou faalele foi le Samoa Airways o le ua ia le manatu foʻi o nisi o loo alala i Melbourne Australia pe a tou fan malo foi le lea ia se direct flight a foi le tatou vaalele nai nei Melbourne ono le taimi nei o le alu atu alu i Sydney ma Brisbane ae lau ia se vaatusaʻu foi le Melbourne o le se possibility o le vaega i le lumanaʻe faamulimuli e lua mea kekele mafai le mea faapega o le lava o le kaimi o le vaa e magakua o le foʻi le iusila ia lava la le kaimi o le vaa loga lua e kauga kilokilo pe ko keling kagakai o lele mai ai me le pogi aua pe o sigi o le koʻaiga umaga Samoa o le faekoko o le ulufale ma le ulufafo e felelei uma mea laʻi e o foi la a lele kakou vaailoga i Pittsburgh langa o inga e mafagafaga o lea ko o kele lau Samoa e o ia inga a me le ponge o le makua maruru a lele la le vaenga ia lava kaka e malanga mai justify ai le e anga vaai le kaungalu i le ringa o le vaenga momonga le vaenga ia auangi ngau le va o le vaenga ronga lua ia lava va kasi la nga me le fa mga kupea e kam fa yo ku fa ngol ko sanga ngai po la mga ko sanga fo wa lua va e fa ka am fa lo le nga fele le ai ma wala va ngol le ko nga wa le fo e ka ngi mais ya le fo i bolin ko le me fa so nga suwe ai le amakaro mga la nga le ko mga ko pa se ba mel po ale me va ven ko nga u va ia malo faafetai lau mafioga faaumatua ina le matamau mataupu lenei aso faafetai